Svaki pokušaj dodatnog rasvjetljavanja srebreničke tragedije izazove burne reakcije iz različitih razloga. Tako i sa dokumentarnim filmom nezavisne norveške produkcije Srebrenica izdani grad, posebno nakon nedavnog prikazivanja na švedskoj državnoj televiziji. Autori Olaf Lium i David Hebdić odbijaju optužbe o prosrpskoj orijentaciji filma. Dio domaće javnosti i bošnjačke dijaspore, uglavnom skrivenih iza lažnih internetskih imena, osuđuje film, ali pitanje je koliko ga je uistinu i pogledalo. Gnjev je najviše bio usmjeren prema dvojici BiH novinara koji su bili dio istraživačkog tima, ali i ratnom zapovjedniku srebreničke policije Haki Meholjiću. Stvarni problem nezadovoljnim filmom je što ga gledaju navijački, razmišljajući o nekim činjenicama. Milica Vučetić. Osporavan od većine Bošnjaka, hvaljen od većine Srba. Norveški dokumentarac o Srebrenici i dešavanjima prije krvavih julskih dana 1995. ne ostavlja ravnodušnim. Esad Hećimović, novinar je čiji je istraživački rad o ratnoj ulozi bošnjačkih političara i armijskog rukovodstva sastavni dio filma. Ja sam prije svega profesionalni novinar, ali u ovom slučaju ja ne razlikujem to svoje profesionalno svjedočenje i ono što bi bio nacionalni interes Bošnjaka, odnosno moj doprinos nacionalnoj istoriji Bošnjaka. I Mirsad Fazlić, novinar je koji ne bi mijenjao svoj doprinos filmu. Da budemo jasni i otvoreni. Ljudi sa kojim sam ja razgovarao nisu takve izjave dali samo meni i u tom filmu, nego je to priča koja se počela kotrljati još prije 2000. godine. I Mirsad i Esad dobili su brojne uvredljive i prijeteće komentare na svoj rad. Najglasniji je dio bošnjačke dijaspore. Poručivalo im se da su obavještajci, plaćenici, pozivalo na istrebljenje. Za mene je bilo od velikog značaja i kao profesionalnog novinara i kao osobu koja je u tom periodu radila za centralu SDA, da napravim dokumente koji će svjedočiti za buduću istoriju i bošnjačkog naroda o tome šta se zaista događalo. I bez obzira kako ko procjenjivao ono što sam ja uradio kao izdaju ili kao častan rad, ja sam duboko uvjeren da je to nešto što je trebalo uraditi i što treba ostaviti upravo Bošnjacima da mogu iz toga naučiti prave lekcije o tome kako i na koji način jedan narod može da sačuva svoju vlastitu sigurnost u tako teškim trenucima kao što je bio juli 1995. godine. Uopšte ne ulazeći u to da se desio genocid koji je na kraju krajeva kroz haške presude dokazan i ne ulazeći uopšte u pitanje žrtava bošnjačkih koje su tamo ubijene 8000, suština je dakle postaviti pitanje odgovornosti političkog i armijskog rukovodstva u to doba koje na kraju krajeva je dopustilo da se to desi. Samo žrtve su nevine. Svi ostali koji su bili umiješani u srebreničku tragediju su odgovorni na ovaj ili na onaj način. O tome ko je krivično odgovoran govore sudovi. O tome ko je moralno ili politički odgovoran govorimo na druge načine. Ali različiti stepeni odgovornosti postoje i svako istraživanje tog perioda će pokazati da postoji odgovornost na puno više nivoa nego što u ovom trenutku govorimo. Niko ne postavlja pitanje, zna se šta se desilo i kako, ali zašto? Zar se nije moglo učiniti nešto da se to ne desi? Ili da ta tragedija ne bude tolika? Majke Srebrenice najavljuju i prve tužbe, uvjerene da su u dokumentarcu bošnjačke žrtve prikazane kao srpske. Istraživački tim negira takav stav. Evo, stvarno, ja sam realna, ja hoću da kažem iskreno i žao mi je svakoga, pa mi blesi svakoga, koji god, bez obzira kako se zove. I kažem da je svaka majka, ali ovo su sve naše grobnice. Ovo je sram ga bilo. ICMP uvuko se njima, plaćali ga, dobro zarađivo i dobro laž plasirao. To je njegov posao. Da Bog da mu Srebrenica u kući bila. Zorana Stankovića. Dr. Stanković doesn't trust anyone with the records of his post-mortem, so he has several copies.
He knows that documents like this can be made to... Ratna kombinatorika, prodaja i izdaja, zamjena teritorija, manipulacija mrtvima i žrtvama. Nisu nepoznate, ali su teme zbog kojih se svi koji o njima govore u bilo kom dijelu naše zemlje etiketiraju kao nepoželjni. Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pogub 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Ja sam skočio i kažem, jesu ti lud, ko će da ti naklanja, ti ne ideš, ti naklanja, ti ne ideš. Ovo je ono što je on rekao. I onda je počela rasprava. Da li je to njemu Clinton nudio? Da li nije? Ja ne znam, nemam. Ja, živije Clinton, moramo pitati Clintona. Izmijenjani nekoliko rečenica. Gospodin Izetbegović je pitao da li prima tamo zamjenu Srebrenice i Vogošće, jer ima tu ponudu. A upravo je gospodin Hakija Meholjić, Gospoličkog magazina Crta večeras. Želim vam dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Slažete li se sa formulacijom izdani Srebreničanin? Da li možemo i tako vas... Izdani Srebreničanin ja. Pa vi ili u kontekstu svih vaših sugrađana? Izdani Srebreničani, ako smo dobro se razumili, Srebrenica jeste izdana. Izdana je od niz faktora, ne samo od politike u Bosni i Hercegovini, nego i od međunarodne zajednice. Posjetimo se da je Srebrenica bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija i ujedno i demilitarizovana zona, što znači da instrumente je postojalo kod UNPROFOR-a i kod nas civilne policije da razoružamo to stanovništvo koje, odnosno tu ako je bilo vojski, i da je to vršilo kontrolu je vršio oficir vojske Republike Srpske. Dolazio je u Srebrenicu u kojem sam naravno prilike da sjedim. Ste li vi gledali ovaj film koji je evo i povod ovog razgovora i otvaranja nove stare teme o tome šta se dešavalo u Srebrenici? Pa gledao sam ja ovaj film preko interneta, sam gledao i ja sam vidio taj film, prije ga nisam vidio, nisam znao i o čemu se radi, ali eto, tu je to. Ono što sam ja govorim o mojoj. Koliko je on po vašem mišljenju, evo kao što je bilo određenih reakcija da je on tendenciozan i da istina nije prikazana onaka kakva je bila? Pa vjerujem, zavisi iz kojeg ugla se gleda, da vam kažem. Ako se gleda cijeli rat, onda nije. Ako se gleda jedan segment, onda može se nečim reći da nešto zadovoljava. Ima stvari koje se ja ne slažem u tom filmu. Ja sam sudionik zbivanja i ne plašim se to nikome reći. Ja sam jedan od organizatora otpora. Jasno svima, ako mi nije jasno da je Srbija bila agresor, to ja ne mogu nikoga natjerati da vjeruje u to. Ja govorim ono što ja vjerujem. Dao sam mnogo od sebe, ima mojih kolega u Srebrenici razne nacionalnosti, gdje smo se borili da ne dođe do onog što je došlo. I tada smo imali saznanje i od ljudi, mojih kolega iz reda srpskog naroda, koji su na sastanku rekli da je prijetnja od SDS-a da ljudi srpske nacionalnosti napuste stanice policije i da pređu u stanice policije koje je formirao SDS, odnosno da je SDS formirao teritorijalnu odbranu koju je stavio pod komandu Jugoslovenske narodne armije i da je, govorim sad o Srebrenici, ja nijednom mjestu drugom ne mogu govoriti jer sam tu vinovni, pazite, ja ne znam šta je, ja samo što čujem šta je događalo u Sarajevu ili bilo gdje. Znači ja pričam o Srebrenici, samo da završim ja svijem. U Podravanju i na Brežanima je helikopterima Jugoslovenske narodne armije dovoženo oružje i davano građanima srpske nacionalnosti. Tu su imali mi informacije, imali su policajci i krim policija i šefovi u policiji Srebrenice, imali su informacije i od Srba, tako da nije to bilo neka tajna. 17. aprila 1992. godine je bio ultimatum da se preda
Srebrenica, mi to nismo prihvatili i otišli smo u šumu da vidimo šta se to događa. Eto, i šume je to krenulo, tako i tako to dalje, to bi bila tema jedna malo